Pemirsa Provinsi Bali boleh peringkat terbaik nasional. Ring warsa kalih tali kalih likur, indik prevalensi stunting ring Indonesia. Warsa kalih tali kalih likur wilangan prevalensi stunting Bali, wantah sawetara kutus persen, sanina dosang Provinsi Bali, pindah ke daerah prevalensi stunting terendah ring Indonesia. Mangkin hasil skadi Inuca, pemerintah Provinsi Sumatera Barat sane kepimpin Wagub Sumbar Audi Joinaldi ngemargiang studi banding ke Provinsi Bali. Antuk nguningayang pengupaya saking Pemprov Bali, ring sejeroning digelis nedunang wilangan tengkes ring Bali. Rombongan keterima langsung oleh Wagub Bali Cok Aceh, sarang jajaran pemerintah Provinsi Bali megenah ring ruang rapat Praja Sabha kantor Gubernur Bali. Wagub Cok Aceh mausang Pemprov Bali morsahe pates kadiwo widangan tiosan ring Indonesia, ring sejeroning nedunang wilangan tengkes. Nanging sane mobinayan wanta Pemprov Bali taler nyarengang krama adat. Pendidikan inucap taler kebawasang oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Nyoman Gede Anom yeneng wasanan ring kewentenan adat dahat membuat tur mewiguna pisan ring Bali, sane ngawinang interferensi sit kaulengang kantos adat miwah dusun utawi Banjar ngelintangin pedese desa adat. Upacara-upacara sane kemargiang ring tengahing kramo Bali kebausang kedadosang sile tunggil pengupaya sane mausana ring prevalensi stunting Bali. Santukan kuentenan gizi miwah nutrisi anak miwah remaja pacang keselahin langsung. Asampunique taler kauningen wilangan prevalensi Provinsi Sumbar ring warse kalih tali kalih likur nincap selai koma kalih persen saking wilangan sedurungyane ring warse kalih tali selikur. Kelangkungin wilangan prevalensi stunting nasional antuk selikur koma 6%. Bali Pos nguningayang.